Para kuan pa. Sige kuan luhag. Today, July 2, we're going to haircut our baby boy. Hindi naman ko baby. Bruh. Siya baby. I-clip ni. Clip Oh pa wait, naman. tissue. Para kuan. Ayaw na. Like Okay. Mami. Ay, pagbuot sa kanak, sa magugupit na. Asa. Experiensyado ka na. Asa. Ano itong Hi there. beautician. Beautician. Ikan. Para kuan pa. Very clip. Okay, this is Journal. What? Easy. How do you feel when you're about to be haircut by mommy? I'm nervous. You know, mommy is a first timer. Ikaw kay di naman ka first time kay ipa haircut mang kanako sa una. Ito sa Cebu. Oh, napalpak man ko. Kalpak ka. This journal litawan akong anak ko. Ay iyang buhok is koan. 3 months and 15 Immediate. 3 months and 17 days. Anak ka. Okay, muna siya ang beautician namo. Amo siya nakuha do sa Bisca Market. Ano siya Bisca Market. Mahal ka nagbayad ni siya, no? Home service. Home service kay kanin ko nung kaan pag home service Panog oil? mas kuan siya. Down. Ayaw na, sige kuan. Ayaw luhag ha. For every haircut. Na kuan. Nansa. Na sup. Ouch. Naman ko'y kuan. Difference. Okay, so hi mga kababayan. Narito po kami sa aking anak ay May live pala ito. nag-haircut because si Janelle na Virgin. 3 months and 15 days na siya na sa balay nagstay. Yeah. Iyang buhok mo na 3 months and 15 days na iyang buhok. So today naka-order me og clipper and then my wife is trying to do her best to haircut. I hope nga successful. I'm praying that it would be a successful haircut Delivery. operation. Awan, Peace. ikuan na Peace dali. out.
Mahuman rin ni ron. Ah, ang atong hairstylist oh. Ipaningot oh. Init man kayo. May Kay ko aircon. gahilakahan. Dapat aircon. Kay ko gahilakahan. Naghilag sa ginupit. Hilagod taon. Init kayo taon. Luwi ka. Hapon na. Pamubay pahan. Baan pa? Mabaan pa. Di man siya ngayon nagmubo rin sa kayo. Sige, sige. Ganahan man si Journey. Ganahan man ka inana anak no. Nadili flat tops. Okay. At least nabawasan. Wala may bayad niyo man yung anak ko na. Hmm? How much you pay me from your savings. Do not follow your head guys. It's hard for me to see. Okay? Patulog. Oh, Please, nagwapo until ko. nga shiny na ba? Og din ko ako. Wow. Wow. See? Mami Asa tayo butang ni mama may? Water. Water kay kog alcohol oy. Tangan na lang ang alcohol eh. Ah, Marinig si Jose Rizal. Unsa man. sana all. So yeah, si daddy na kay gwapo na ka na. Liwat ka na ako anak mo. Go. Okay, here we go. Asa bitaw tong akong kuan product. Okay, this is the Bago finished nga. product. Guwapo si Journey, no? Oh. Aha. Thank you, Mami, for the gupitizing. Ang mura, napahak mo di, Mami. Ay, Speaking. lihok man siya. Clipper naman to. Pag clipper ni ana man siya. Okay na. Okay, so Journey is here. Nak, kalanta din, nak. Nalanta din, nak. Kan, Mami. Saan Teka, sabi. Sige. Smile. Teka. Look at the camera. And smile. Okay. Picture di ay. Picture video. It's okay.